otvaram izložbu nakon 2,5 godine Duboka, a možda evo malo ironije za početak, da može ovo zadnja izložba da je u biti da sam ja odgovorna osoba. Tako da to mi je drago, pogotovo. Već imam ja ideju za novu izložbu. Ali iduće godine? Ne, dogodit. Uglavnom, ovaj put se, osim ove izložbe, otvaramo i program Humana Idra i mislim da cijeli naš program Humana Idra je zapravo manifestacija koja slavi more, koja slavi život uz more, suživot s morem i sve šta uz to ide. Ova izložba, već sam čuo nekoliko komentara, ja se moram s time složiti jer sam to i ja pomislio, je do sad nekako od svih izložba koje smo imali programa organski je povezana s morem. Evo, ja gledajući ove slike, ja osjetim okus, miris mora i to ne ono mora, plaže, ljeta, nego onog mora, jutra, popodneva, onog mora kad je more stvarno i nije uvijek tako ugodno, nego je podslavno. Ali opet su na tako dobar način dokumentirane i prikazane da su zapravo izuzetno lijepe i umjetnička remek djela. Radi se, izložba se zove Život na moru, fotografije naš gore list koji već dugo živi i stvara u Rijeci, Ivan Kosić, inače Poljičan, Šotoventa. Tako da, evo, veza s morem je više nego očita, jer život i rad na moru uz ljubav prema fotografiji su očito i veliki talent dovoljno da čovjek stvarno prenese onaj život, kažem, koji vidi oko sebe. Tako da ja ne bi sad htio koristiti brunin vokabular jer ću reći nešto glupo i naopak. Ja bi rađe predstavio, znači istaknuo naravno da fotograf koji je ovdje kraj nama nije samo slučajno fotograf ovdje, nego jedan vrlo nagrađivani, međunarodno nagrađivani fotograf, tako da jedan talent koji je potvrđen i renomiran, ali evo ja ne bi sad duljio, ja bi gospodinu Ivetu prepustio par riječi da se on možda sam predstavi, pa evo. Dobar dan, poštovanje, ne bi duljio, ja ću još manje duljiti. Ovako, zahvalio bih svima, znači domaćim, svima vama što ste prepoznali moj rad i što ste me ugostili. Izuzetno mi je drago i stvarno sam, to je jedna satisfakcija, stvarno čovjek zadovoljan, tako dobije neki poziv. I baš mi se lijepo uklopilo, evo, super mi ovo djelo izgleda. Pa ja ću samo par riječi ukratko, 12 godina se bavim fotografijom. U početku su mi motivi bili znači svestrani, ali ostalo mi je to more nekako najdraže. Danas radim samo more i ulicu, znači street fotografije. S vremenom kako sam fotografirao, dakle počeo se slati vani na natječaje, dobio sam te nagrade. Na neki način to me malo bila stepenica da me digne. Me prepoznalo, vi su me prepoznali moj rad i sad da kažem, evo, ja ću skratiti, hvala na uvodnom prijemu što ste me ovako ugostili i hvala svima još jednom i ako neko ima neka pitanja, slobodno nek me Svi primijetili da se radi ovdje o jednom trenutku kada, evo, umjetnik, rekao bih tako, uhvati onaj jedan moment koji treba zabilježiti, treba uslikati i to vi jako dobro činite. A reći ću vam i zašto, zato što mi je bratić, moj Ivica Brusić-Grujo, i ako on kaže da je ovo nešto posebno, da slika ima ono svoje nešto što je uhvaćeno u momentu, u pravom momentu, onda je to to. Tako da mi je posebno drago da se to ovdje upravo odvija u našem Dubovku, koji je već više puta ugostio, evo recimo fotografe i amatere i profesionalce, imali smo tu i Žužića, podvodno jako slikanje, fotografiranje i bilo je toga još, bit će toga još, posebice od Kronavesa i od naših prijatelja iz Dalmacije. Ono što ja želim još samo reći da, evo, ovaj me gospodin tamo na onoj slici podsjetio na Popaja, čitao sam... Pa da, fotografija se zove Popaj, baš. Nisam počitao, nisam stavio očale, ali ono što želim reći, upravo sam čitao prispodobu o Popaju pred malo, koji je stvarno lik, i na neki način je animirao jednog od ljudi koji su ga poznali da o tome napravi strip i na koncu konca animirani film. Tako da evo, ja želim reći da ne dužim previše, jako mi je ugodno u ovom malom društvu ovdje vidjeti ovakve slike koje ću malo na neki način još bolje pogledati sada. I ovim činom, evo, na neki način otvaramo našu manifestaciju Humana Idra, koja nam se pokazala vrlo zanimljiva u pravo godišnje doba, znači ono kad jedna većina ljudi ode, ali kad ostanu nekako pravi ljudi koji vole uživati, vole vidjeti nešto lijepo, novo, mediteransko, pomorsko, u spoju sa tradicijom, naravno i sa našom lijepom Vladom.
Tako da evo, otvaram manifestacije Homona Idra i neka igre manifestacije kreja.